North East की दमक लुपा crore लाख अमग लिसिंग होमपू की प्रोजेक्ट सिंग लाउथोखरे crore लिसिंग तराग मंगा चामरी ग मरफू द्राग मापन चंगना मणिपुर की लंबी थोंग सेमगतनबा थबक पाइखतकदौरे यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी न लाइवाक असिगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग की दमक लंबी थोंग सेमगत सागनबा लुपा crore लाख अमग लिसिंग होमपू रोम की प्रोजेक्ट पाइखलगनी हाइना लाउथोखरे मणिपुर की ओइना लुपा crore लिसिंग तराग मंगा चामरी मरफू द्राग मापन की प्रोजेक्ट सिंग पाइखलगनी हाइरे गुवाहाटी दा पांगथोकिबा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट सिंग रिव्यू तौबगी मियामदा यूनियन मिनिस्टर ना वाफम असी लाउथोकिबने मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बीरेन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जनरल बी.के. सिंह वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम लोइनना वर्क्स डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिंह अमसुंग एनएचआई डीसीएल की ऑफिशियल सिंह याउना पांगथोकिबा मिफम अदुगा मरी लेनना मणिपुर लेंगा की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी की थोकपा चेरोल अमना हाई चीफ मिनिस्टर नोंगथोंगबम बीरेन की लमजिंग मखादा मणिपुर दा साउखत थौरांग की थबक सिंह दा अखनबा मिजेंग चंगदुना लमदा मसिबो हेना साउखत खोंजेल यांगसिननबा मिजेंग थमले स्टेट असिगी ओइना किलोमीटर 485 सांगबा लंबी थोंग सेमगत सागनबगीदमक लुपा crore लिसिंग तराग मंगा चामरी मरफू द्राग मापन की प्रोजेक्ट सिंग पाइपलाइन दा लैरे हाइरिबा प्रोजेक्ट सिंग असिगी मनुंगदा प्रोजेक्ट खरदी हानना थबक पाइखतबा हौख्रबाने ओइनना लेमहौरिबा अतै प्रोजेक्ट सिंग अयाबे हेक फंगबगा अथुबा मतमदा हौरगनी हाइरे पाइखतकदौरिबा प्रोजेक्ट सिंग असिगी मनुंगदा लुपा crore लिसिंग अहुमगा चात्रुक मरफू द्राग निथोई चंगना किलोमीटर 15 सांगबा एलिवेटेड कॉरिडोर लुपा crore समापन ग तरा चंगबा किलोमीटर 95 रोम सांगबा इम्फाल मयांग इम्फाल फाउरगा कक्सिंग लमखाई फाउबा सटकदबा नेशनल हाईवे 137A असे पेप सोल्जर याउना लेन अनिगे लंबी सेम्बा लुपा crore लिसिंग अहुमगा चामा कुंट्रा चंगना किलोमीटर चनीगनी सांगबा नेशनल हाईवे 39 गे संसदतगी तेंगनोपल फाउबगी पेप सोल्जर याउबा लेन अनिगी लंबी सेम्बा लुपा crore चामागा यांखनी थोई संगबा किलोमीटर तरागा मरी रोम सांगबा आकाश ब्रिज तगी जेसामी फाउबगे लेन अनिगी लंबी सेम्बा crore 7 का होमपू चंगबा किलोमीटर 19 दशमिक मरी सिनो सांगबा इम्फाल जिरीबाम लंबी की पैकेज नंबर 3 लेन अनि ओंखटपा लुपा crore सहूमगा तरा मंगा चंगबा किलोमीटर 19 रोम सांगबा उखरुल तोलोई तादुबे लंबी लेन अनि ओंखटपा लुपा crore सनीगा होमपू गनिपान चंगबा किलोमीटर 13 दशमिक अहुम मापन सांगबा इम्फाल दगे सेनापति फाउबा पैकेज नंबर 4 बी गे सरुक लेन मरी की लंबी ओंखटपा लुपा crore सनीगा कुनिपान चंगबा किलोमीटर 10.3 सांगबा इम्फाल सेनापति लंबी की पैकेज 5B की सरुक लेन मरी ओंखटपा लुपा crore चामगागा मरफू द्राग मरी चंगबा किलोमीटर 94.3 सांगबा उखरुल तोलोई तादुबी लंबी की पैकेज नंबर 2 के सरुक लेन अनि ओंखटपा लुपा crore सामगागा निफू चंगबा किलोमीटर 92 सांगबा यांगंग पोकपे फिन्स कॉर्नर उखरुल जसामी लाइने ब्रिज पैकेज नंबर 5 के लंबी लेन अनि ओंखटपा लुपा crore चामगा मरफू द्राग मापन चंगबा किलोमीटर 13 सांगबा यांगंग पोकपे फिन्स कॉर्नर उखरुल जसामी लाइने ब्रिज की पैकेज नंबर 7 गे सरुक लेन अनि ओंखटपा crore लिसिंग अनि चामा होमपूगा मापन चंगबा किलोमीटर 13.9 सांगबा इम्फाल दगी मोइरांग फाउबगी लंबी लेन मरी ओंखटपा लुपा crore चनीगा यांखै निपान चंगबा किलोमीटर 3 सांगबा उखरुल तोलोई तादुबी पैकेज नंबर 1 की लंबी लेन अनि ओंखटपा मसुंग लुपा crore लिसिंग अमगा चात्रेट होमपूगा तरुक चंगबा किलोमीटर मरफू द्राग निपान सांगबा माउदगी सेनापति फाउबगी लंबी लेन अनि ओंखटपा याउरे अहानबगी पैकेज अनि असिगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी असे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज न ओइगनी अदुगा लेमहौरिबा तै प्रोजेक्ट सिंग असीदे एनएचआई डीसीएल न ओइगनी हाइरे हाइरिबा प्रोजेक्ट सिंग असे पाइखलकपा मतमदा मणिपुर गे लंबी थोंगी फिबम हाइनिंगाई लेतना फगतलगनी हाइना फोंदोरकले नुपी सिंग न मयाई का ड्रग सिजनबगी चांग वांखलकले मणिपुर द नुपी की रिहैब सेंटर मसिंग हेंगदनबगी तंगाई फदबा चाउन लैरे मणिपुर द इंखलकलिबा नहा कयाना मयाई का चिंजा की इपाक्ता लुपगी चांग लेप लेतना वांखलक्तुना खुनाई असिगी तुंगी युंबी सिंग द अचौबा सिंगनबा मा ओइरकलिंगै चेरक असिदा नुपा खक्ता नतना नुपी ओइबी सिंगदसु मयाई का चिंजाक्ता लाइचुबगी चांग लेप लेतना वांखलकपा थेंगनरे क्वाजरदा तलबना चिंगबा हिदाक मनागी पोलम सिंग चाबगी चांग असिसु स्टेट असिगी ओइना नुपादगी नुपी सिंगना यामने हेली हाइना ICMR NCDIR ना पुन्ना सथगिबा मॉनिटरिंग सर्वे ऑफ कैंसर रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ सिस्टम इन नॉर्थ ईस्ट रीजन मणिपुर 2022 गे रिपोर्ट फोंखिबा लैख्रबने रिपोर्ट असिगी मतुंगिना मणिपुर दा जर्दा हिदाक मना हापक्वा चाबगी चांग असे नुपाना चादा 19.9 ओइबा मतमदा नुपीना 59.2 ओइरे
loinana kwa nataba atai makhalgi hidak managi polamsing chabagi changdana nupana chada kuntare dasmik mapan oiba matamda nupina chada kulhumdoi dasmik mari oi haire asumna state asida nupi oibising na kwa talabna chingba hidak managi polamsing sisinabagi thabak asi chahi kayagi mamangdagi sathaduna laklabasu haukiba chahi khara asida de nupi singna yetum syringe sisinaduna drug kapagi chang asisu hanadagi yamna hengalakpa thengnare haina lam asida thabak tawriba tongan ba NGO singna phongdok narakle mak haukip ka mari leinaba ma jail yaukhre mak thangmang haukip phakibaga mari leinana Cookieland semnabagi mingda fan khomgalamba miyo yama session just Imphal West na ngarang judicial custody remand pibadagi accused asi jail yaukhrabe accused adudi Churachandpur district ke Loktak project ke Bongphajau Silel khulda leiba be Demauman Baifai Elias mang sahi kun mga apokpa be athang Baifai ne case asiga mari leinana ngasi phawbada jail da thamlakiba accused ani sukhre haire Manipur Sangai Festival na Sangai da kari kanaba pibage Sangai gi damak thadaba senpham pikpana mapung phana thabak pangthokpa ngamdre chahi ani gi Sangai gi masing thiraklabasu covid pandemic na maram oiduna kumja 2018 gi matungda dithidre kumja 2018 da kaibul lamjauk da masing thikibagi matungin na Sangai laba hompuga humdoi amomna chama ko kuntra ga mari leikhe square kilometer lising nipu pak sauba kaibul lamjauk national park forest ki staff nifu ga mathoi khaktana ngak selle Manipur gi khakta natana laibak asigi amasung malem gi laibak pumnamaki oina yenglabasu atopa mafam amata da leitaba state animal su oidiba Manipur gi di bro antler deer Sangai gi mingda kumja 2010 dage haurakladuna pangthorokliba Manipur Sangai Festival na tanglaba endangered animal asigi leifam pakthok sakthoganba amasung masing hengadanbada kari karamba sapu pibage haibase maikai kayadagi hangnarakle Speaker manung dalolam drug fare Assam Rifles na miyoy amadagi lupa crore amaga lakunipan lomgi mamal oigadaba brown sugar fare Imphal more Lambi ki khudeng thabi da leiba kunsuba Assam Rifles checkpost ngarang nung thilpung ani ga minute kuntra rom taba matamda more rom dagi thoklakpa Maruti Eco Ben registration number MN01 S0672 da check tawbada gari adu dagi dashboard amadi speaker Manungda lotuna puramba lona yadaba brown sugar packet taraga mari yaurambadage gari adu buthawrakiba driver yauna phagat pangamkhre pharba miyo yadudi Churachandpur district ke toinom khopi village dage thangho pau kipgen sahi kuntraga mapan apokpagi meng hesat kipgen kawe mangondagi phagat kiba brown sugar dupuna gram chatruka nifu oikhi amade malem gi kaithel na saurangna lupa crore amaga lakuni pan lomgi mamal oigani haire crore kun manga gi drug fare Imphal East District Commando na ngarang malem gi kaithel da lupa crore kun manga rom oigadaba WY tablet ka kona na nupa ama phagat pangamkhre police na farba miyo yadu Thobal district ki manung chanba lilong haureibi makha lekai dagi phundrei mayum Abdul Hade chai kuntra ga manga apokpa Abdul Gafar kawi haire Sadar Hills ta chalanba yaroi Imphal East ke Uyumpok Development Committee na sinduna ngarang mafam asigi community hall da ningsing bathoktraba matamdagi leraklaba Lambu Kangpokpi district natraga Sadar Hills region gi manungda chalhanba yaroi haina wakat mifam kre ayaba yaudana passenger service gari singe ticket counter hangba yaroi transport director na tha asigi tareta thokibo office memorandum amagi matungin na passenger service tawriba winger bus cruiser tata sumo amasung inter-district bus singna loisang asigi ayaba yaudana ticket counter sing hangdogli bus se motor vehicle act rules ki mayogtani haire Maram asina loisang asigi authority dagi ayaba logdraga de counter sing asi hangba yaroi haibaga loina na masigi damak ayaba lawnaba loisang asida apply torkadaba ni haire Rajiv Gandhi assassination case life sentence lerakhiba fadok taruk Supreme Court na matam sudana thadokre ngasi dagi na sahi kuntraga mathoi henbagi mamang May 19 1991 yin numidang da Tamil Nadu ge Sri Peram Budurda pangthokiba election rally amada saruk yakiba hanagi Prime Minister Rajiv Gandhi bu Nupi suicide bomber amana bomb pokhayan hatkhiba thokdokki case ta senabadagi faduna YL satharba matungda jail da punsigi fadok lerakhiba miyoi taruk Supreme Court na conviction matam sudringai da thadokre Apex Court asigi ngasige Justice BR Gavai amasung BV Nagar Thana ani gi bench na pikhiba order amada fadok lerakhiba miyoi taruk asibu makhoigi fadokki matam sudringai da thadokhiba ne makhoi taruk pu life sentence pibagi mayokta Sri Haran amasung Ravi Chandrana file tawrakiba petition ama matam khargi mamangdagi court asina lokhatuna chatharakiba YL gi aroiba sarukta
ngarang makoibu thadoknabagi ayaba pikibane. Aduga Supreme Court ke ngarang gi judgment aduma Constitution of India ki Article 142 gi makhada court asida piba extraordinary power singi matungina judgment asi pikibane. Supreme Court na thadokraba miyoi taruksigi manungda Nalini amasung Ravi Chandrana December 13, 2021 dagi hauzik phawbada Tamil Nadu laingangna Tamil Nadu Suspension of Sentence Rule 1982 gi makhada parole da thadoktuno lairaklibanei panba yabade Rajiv Gandhi assassination case asida police ki maikaidage Chennai haiduna maral sikiba punba miyoi kun manga nei miyoi kun manga asigi manungdagi Supreme Court ta matam sudana thadok pinaba prayer tawrakiba Sri Haran amasung Ravi Chandran yauna makoi kun manga maghaukiba kumja 1998 ta case asiga mari leinana tada court na sibagi chairak pikibane. Adumoinamag judgment adugi mari leinaba wafam Supreme Court yaurakpadage court asigi Justice K.T. Thomas ki bench amana punbe accused kun manga ge manungda taraga mapan case asidagi mara leitre haina thadokibane. Aduga lemhauriba accused taruki manungdage Perari Balan, Sri Haran, Santhan amasung Nalini gi mathakta pirakiba sibagi chairak puna Supreme Court na yaba pikibane. Adumoinamag Tamil Nadu laingangna kumja 2000 da Nalini da pikiba sibagi chairak adu life imprisonment oina onthokibani aduga Supreme Court na su kumja 2014 da Perari Balan, Sri Haran amasung Santhan ge sibagi chairak adu busu life imprisonment oina onthokibani aduga kumja 2018 da na matam adugi Tamil Nadu ge AIA DMK laingang na conviction sing asibu thadoknaba recommend tawkhibane adumoinamag state adugi governor na ayaba pidana thamlakhibane. Adumoinamag Supreme Court na ngarang thadokliba makoi taruki manungda court asida prayer tawrakiba Sri Haran amasung Ravi Chandran gi maikaidagi court ta phongdorokiba wafamna case asida senaba Perari Balan busu sahi asigi me taraga nipan da thadokhibanina makoi busu mahaka chap manana premature release bibiyu hairakibane apil asigi matungina ngarang makoi taruk pusu atopa case sing da makhata na senadrabade thadokpada apex court na ayaba pikibane. Aroibada tabiriba pumnamakpu thagachare.